Ay sabati may ni ko sa buero na ni kajano idin na sa ay tata idin na kana alo orozi na ma fa ngaw kana wele bilewa ayaw kana wele mo so ka dinye ngasirati aula ay wa fi tar mo sonni na fen ni wele tuguni kan muso to ya no ko ni mbaw beta tugu awa me police bla wala de abene wele ne ka sira de be aula wa e muso nyima ni be ya no abe pari a cheka ni muso be embi joni ni ni ka appel dunan kuna tuguni ha ijo ngati ka boyde batima sabalsa batima na we kiri blate tabal jugora ya ta anjige badi ay ni mu yu e mo duwa ita te ga dunya na ga go jege ba erewa jige badi ni bala batima wa ni ga pere re glass da bolo na kadi go mbado bolo na kadi re allo kalande wala ibi se ga tuge aw me kla yu ga kiri ni to kif na sa kalande waye mu kumbe mi kla ta nya fiye kalande ijo me ta jege na ji ma dun folo Nasra kan question jabi doro me moto ban turu diaw. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pour al kuna man ya. Oui toi. Ah t'es là. Ne. Ça veut dire que ça veut dire. Aya soro. OK, deuxième question. Pour rien veut dire rien. Pourquoi? Pour rien. Ya. Toi. Ne. Pour rien veut dire parce que pour rien veut dire rien. Yes. Yes. OK. Pourquoi la phrase n'est pas une phrase lui-même? Parce que phrase est une phrase. Parce que aller phrase de mon verbe tali est là. Verbe quand on cale là. Donc pourquoi la phrase n'est pas la phrase lui-même? Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Bâtiment ele matafo bitigida la mogo ye kone maku ni ne beteme ni metanga chila ubeto ga nene ube korofo chente ele matafo aye zo mina ima suyen nge iboligun ka zo ndu mena ele matafo jole binjo mama so ma sa kana sitrisi bi jole jama Anna fara ibe maga texela jama kana maga texela